Okay guys, tugaye ikaze rero kuri channel. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo ushobora gukora video zo kuguruka, ubundi nawe utangire kuzipostinga kuri social media zawe, uzizamure mu gihe gito cyane kandi neza. Tugaye ikaze rero nimba ubwo mbigize kuri channel, kora subscribe, like, share na comment, wibuke no gufunga inzogera kugira ngo tuzagicikwa na video nziza tukugezaho zigufasha kuzamura social media zawe ndetse no kuzibyaza umusaruro. Uraza kuri Play Store yawe cyangwa se App Store, biraterwa n'iyo ukoresha, ifungure. Numara kuyifungura uraza hano usacingira application, ukandaho gutya, ubundi usacinge application bita Pixel Vaso. Nakoro nabyanditse, reka nze nyitungaga fresh kugira ngo muze kubibona. Nuko nguko nabyanditse, nurangiza uyikandeho, uraza guhita bayikwereka, dore ngiyi igiye basanzwe nyikoresha, ngira ngo uri kuyibona. Urayikanda uyistaringe muri telefoni yawe nimba udasanzwe uyifite. Nimara kugeramo uraza downloading nanone application bita ChatGPT. Iyo abantu benshi barayikoresha, ariko nimba utayifite n'ubundi urayisacinga ChatGPT. Nurangiza ChatGPT nurangiza uyikandeho gutya, dore n'iyi ngiyi natunzeho agafresh, ngira ngo uri kuyibona. Ngisanzwe nyifite, bari kusaba ko updating, ariko ntago nakwirirwa mbijyamo. Nizumara kugira muri telefoni yawe urahita uza ufungure ChatGPT. Nurangiza urategereza, urabona ko yafungutse, ibwire ngo ndashaka ko unkorera prompt y'umuntu uguruka mu kirere. Ukibona ko prompt yacu yamaze kuyiduha, yitanga mu cyongereza. Baratubwiye ngo a realistic man flying in the sky with his arms spread wide, wearing casual modern clothes, sunlight shining on him, clouds in the background, cinematic light, ultra-electric details, ratio 16:9, high quality, dramatic sky, feeling of freedom and power. Ubwo ikintu ukora wowe, iyi prompt urayisoma neza, nubona hari ikiburamo ushaka ko cyahinduka, urugero nimba ushaka nko kwigira muri size 9:16, uhita ubibwira ChatGPT ikahita ihindura iyo size. Warangiza kubona prompt yawe imeze neza, ukaza ugakandamo gutyo ugagumizaho urutoki. Warangiza kurugumizaho ukahita ukanda kuri kano kantu kanditseho ngo select text, kano ka kabiri natunzeho udufresh tubiri. Warangiza ukagakandaho gutya, ubundi ukaza ugakanda hano ukagumizaho urutoki kuri ano magambo ushaka guselectinga. Urangiza kuyaselectinga ukahita ukanda kuri copy. Wamara kuyakopiya nanone ukaza muri za application zawe, ukareba ya application bita Pixel Vaso, ukayikandaho ugategereza igafunguka. Urabona yuko igiye gufunguka. Okay, yamaze gufunguka. Noneho hano bahita bakwereka n'izindi video ushobora gukora. Hano ushobora gukora ino video ya mbere y'abantu basomana, ushobora gukora video y'abana, ushobora gukora n'izindi nyinshi zitandukanye uko uri kubibona. Ariko twebwe icyo tugiye gukora ni video y'uburyo umuntu ashobora kuguruka mu kirere. Ubwo numara kugira hano uraza tukanda hano hepfo kuri kano kantu ko guteranya, kano natunzeho agafresh. Ubwo nibaza kugusaba gukora sign up urabikora ntacyo bitwaye, urasayininga app ukoresheje Google, niyo batakubaza ibintu byinshi kandi byihuta. Nurangiza ukandeho gutya, urahita ugera hano hantu handitse ngo upload your image, urakandamo gutya, uhita ugira muri gare y'amafoto yawe, ukande ku ifoto ushaka. Numara kuhakanda urahita uza hano noneho ahangaha ushyiremo ya magambo twakuye muri ChatGPT. Urakanda gutya ugumizemo urutoki gutya, ubundi uyapestingemo. Numara kuyapestingamo urahita uza ukande kuri kano kantu kanditseho ngo create, akanatunzeho agafresh. Urakandaho gutya, ubundi witegereze ibiri kurodinga. Hano ko hano hejuru tuvuga ngo your video is generating, hano hejuru ngira ngo mwabibonye. Noneho hano urategereza video yawe itangire gukorwa. Hano baguha ama credit ku munsi ugomba gukoresha. Warangiza yaba yagushiranye cyangwa ushaka gukora izindi video, okay, hano video yacu yamaze kuza, tuhite tuyikandaho.
ushaka gukora izindi video ugenda ukoresha ziriya nagiye mbereka, ugakora izisa nkazo. Urabona ko rero video yacu yamaze gukorwa, tugiye kuyidownloadinga tuyishyire muri telefone yacu, dushobora no kuba twayapulodinga kuri social media yacu, yaba Facebook cyangwa se Instagram cyangwa izindi. Ngira ngo muri kubibona ko video yamaze kugira gute gukorwa. Ngira ngo muri kubibona rwose video yarangiye. Okay, warangiza rero wamaze kubona wayishimiye, ikintu ukora uraza ugakanda kuri kano kantu kari hano hejuru kanditseho ko kudownloadinga. Reka nze nkabereke, dore kare amagana hano muri bino bice, uragakandaho gutya. Numara kugakandaho uzi ukanda hano handitse ngo MP4 cyangwa se hano as gift. Ubwo twebwe kuko dushaka kugapostinga turakandaho hano, ubundi duhite dukanda gutya, ubundi dutegereze. Hano ko biri kwidownloadinga, urategereza kugira ngo kagere muri telefone yawe. Tuvuge ngo download complete, uvuga ngo kamaze kugera muri telefone yawe. Hano rero bahita bavuga ngo publish your content to reach more people and get feedback. Ni ukuvuga ngo hano abantu benshi baba bagiye bayikoresha. Iyi ni AI imaze kuba icyamamare. Ushobora nawe kuba postinga ino video yawe gakura twagiye dufungura, ukagenda ubona utuvideo turi hano, utuvideo tuba twarakozwe n'abantu. Ubwo nawe ushobora kuba wayipostinga, none abantu bakazateraho comment n'amarike, bakakubwira niba ari nziza cyangwa se nimba ari icyo wagombaga guhinduraho. Iyo utashaka kubipostinga ukanda kuri cancel, warangiza ukahita ujya muri gallery yawe kureba ko ya video yawe yamaze kugeramo. Uraza ugiye muri file yawe cyangwa se gallery, biraterwa n'aho ariho, kande kuri video. Hano ko video yacu yamaze kugira gute, yamaze kugeramo. Hano ko ari umuntu yari yicaye afite telefone, yaragurutse mu kirere kimeze nk'ijuru. Kugira ngo mwabibonye ni gutya bikorwa. Rero twabaye muri ino video, nizeye ko wakoze subscribe, like na share na comment kugira ngo utazagicikwa na video nziza tukugezaho naho ubutaha.